Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kipulit ke Assam hakasingi balang kila yokem ya ukli du kakenhun ISIS ha India haringkat Uwei pat unong yalam kani kakenhun pentrim kat ba kidangwan rung Shah India na Bangladesh. Kat kum ukerwo kubor na UCPRO katanat pulit Assam laong bakat kum ke kubor na kiwei pat kitanat sentiat laong bakidon arngut kihe ke ISIS kibawan rung Shah India na kawei pat kari na kabentaban le ki kam pentrim bat kin poi hakathan Dhubri. Hadin bakila yo ya kejingtip kipulit ke Assam na ke SDF belayalam da upartha sarathi mahanta IPS ubalong IGP SDF ringkat bat kiwei pat kihe pulit kilalet syakathan Dhubri bantuet bat kem ya kitiki arngut kihe ke ISIS kibaladon ru hapdeng ke jingsha wat hak NIA. UCPRO ulaong baki pulit kilalet sya Dhubri hakapor janmit jengka sengi baar bat lapenlong ya kejingtuet ke bajur hakathan kapbut. Bat deitat hadu kapor sau khatsan menstep jangka sengi balang baki pulit kila yok bat ya kitiki arngut haka jaka balatip kum ka dham sala hadhubri hadin baki lajam na Bangladesh. Syuk-syuk layathu baya kitiki arngut ki bala syakem lawan ra syaka shlem trikam jangka SDF ha Guwahati laong ba Uwei na ki bala syakem udai ubalatip kerteng kum Haris Farugi bat ubadan ru ya ka kerteng sin Harish Ajmal Faruqi na Chakrata Dehradun ha Uttarakhand. Laong ru ba Haris Farugi udai ukli du ka ISIS ha India. Uwei pat ubala syakem lang udai ubalatip kerteng kum Anurak Singh bat ubadon ya ka kerteng sin Rehan na Diawana Panipat ha Haryana. Laong ba uni Anurak Singh ulakala syakanyam Islam bat udan ka kurim kabadai kanong syong ka Bangladesh. Nalor kata CPRO katanat pulit Assam ulaong ba Haris Farugi bat Anurak Singh kilayat bha ban pensapriang ya kanong rim jong ka ISIS ha India lingba ki jingya sela ban penrung dekhot jing bei tingka nakabenta ki kam pentrim bat ban le ya ki kam pentrim dakba penbethai bom IED ha ki babun ki jaka ha India. Laong ru baki don bun ba ki mukot duma persya ya ki arngut ha NIA Delhi bat ATS ha Lucknow. Nalor kata ki pulit ka Assam kin sa IT no sya ki NIA kenang bakan la ban penlong ya kejing tokit kabak hambnya persya ya kitiki arngut.